Okay, baik. Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya dekat salah satu tempat yang diorang hanya memproseskan slab wood saja. Okay, slab wood ada macam-macam material. Kita ada daripada kayu jati, kita ada daripada kayu teram besi, ada daripada kayu meh, macam-macam lah. Tapi untuk yang ini dia special sikit. Kepada yang ada ruang besar nak letak meja ni, boleh pakai kaki kayu, kaki besi, standard steel semua boleh. Yang ni kita ada dengan panjang lebih kurang dalam 12 kaki macam itu. Lebar dia dalam 4 kaki macam tu. Jadi kalau korang berminat dengan pattern-pattern design macam ni, boleh masuk order dulu sebab barang kita ada ready stock tau. Kaki dia ada bentuk X, ada bentuk macam-macam tak. Nak buat bentuk-bentuk simple, straight, direct pun boleh. Kerusi pun boleh pilih macam-macam jenis. Jadi kalau ada siapa yang berminat dengan jenis-jenis slab macam gini, korang roger kita cepat. Pasal kita ada dekat sini, barang pun ada ready stock. Kalau berminat, harga nanti kita boleh bincang, tak ada masalah. Pasal dia ada macam-macam design kan. Dan pelbagai size yang kita ada ready stock. Jadi kalau berminat, boleh call saja terus kita. 019-724-9297.